كده حسابنا مظبوط. ازيك يا حاج علي، عامل ايه؟ حبيبي يا حاج محمد، بقول لك ايه، احنا جايين النهارده عشان نفتش في المحلات عن الحاجات اللي صلاحيتها انتهت، فلو في عندك اي حاجه اخلص منها حالا. ماشي يا حاج علي، الف شكر. وادي يا احمد، نعم يا بابا. عايزك تاخد الحلاوه اللي هنا ديت وتوديها المخزن بسرعه. ليه يا بابا، في حاجه ولا ايه؟ اعمل بس اللي بقول لك عليه. حاضر يا بابا. بقول لك ايه يا احمد، نعم يا بابا. انا طالع كده البيت شويه وجاي، ولو حد عاوز حلاوه اديله من ورا الثلاجه ده. ليه يا بابا، ما اديله من اللي عرف كده وخلاص. لا، اعمل بس اللي بقول لك عليه وما تنساش تبيعها ب 40. حاضر يا بابا. بقول لك ايه يا احمد، هات لي علبه حلاوه. حاضر يا حمو. خد.